Pun gencatan senjata berlaku, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pun memastikan tidak akan menarik pasukannya dari Lebanon. Penarikan diri Israel dari wilayah Lebanon ini jadi salah satu syarat Hizbullah untuk gencatan senjata dengan Israel. Selain penarikan pasukan, saudara, Netanyahu menegaskan tidak menyetujui syarat dari Hizbullah lainnya, yakni bentuk gencatan senjata damai untuk damai. Netanyahu bilang zona keamanan oleh pasukan Israel justru akan diperluas yang membentang dari Laut Mediterania hingga perbatasan Suriah. כדי להשיג את הפסקת האש, חיזבאללה התעקש על שני תנאים. התנאי הראשון, ישראל חייבת לסגת מכל שטחה של לבנון, עד הגבול הבינלאומי. תנאי שני, הפסקת אש במתכונת שקט תמורת שקט. לא הסכמתי לא לזה ולא לזה, ואכן שני התנאים האלה אינם מתקיימים. אנחנו נשארים בלבנון ברצועת ביטחון מעובה. זה לא 5 הנקודות שהיו לפני שהגעת הארי. זה רצועת ביטחון שמתחילה בים וממשיכה עד הר דוב ומבואות החרמון עד גבול סוריה. Sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump yakin Lebanon dan Israel akan mencapai kesepakatan. Di saat bersamaan, Trump bilang Israel akan fokus menangani kelompok Hizbullah untuk saat ini. I think we will have an agreement between Lebanon and they're going to take care of Hezbollah. But they're going to be working on Hezbollah right now. But we'll have an agreement between Israel, very importantly, and Lebanon. Saudara, televisi pemerintah Iran menayangkan video pertemuan antara Presiden Iran dan delegasi Pakistan pada Kamis waktu setempat. Pertemuan terungkap di tengah kabar negosiasi putaran kedua antara Amerika Serikat dan Iran yang ditargetkan berlangsung pada pekan ini. Televisi pemerintah Iran menayangkan video pertemuan antara Presiden Iran dengan delegasi Pakistan yang dipimpin oleh kepala militernya. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi juga hadir dalam pembicaraan antara Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan Marsikal Lapangan Asim Munir. Pembawa berita televisi pemerintah menyebut Presiden Iran menyampaikan terima kasih kepada Islamabad sebagai mediator negosiasi dengan Amerika Serikat. Sementara itu, saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump siap terbang ke Pakistan jika kesepakatan damai dengan Iran tercapai. Trump bilang kehadirannya dinantikan dalam kesepakatan tersebut. Pakistan to seal the deal yourself? I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah. I might go. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. So I might go. They want me to go. Sejumlah jet tempur diluncurkan dari kapal induk Amerika Serikat untuk melanjutkan upaya blokade pelabuhan Iran. Rekaman yang Anda lihat ini menunjukkan awak penerbangan mengarahkan jet tempur untuk lepas landas. Pilot menaiki pesawat hingga lepas landas dari dek kapal induk. Militer Amerika Serikat menyebut 14 kapal telah mematuhi blokade Hormuz dalam 24 jam terakhir. Sementara itu, saudara, sejumlah kapal tanker minyak terhenti di Selat Hormuz di tengah blokade Angkatan Laut Amerika Serikat di pelabuhan-pelabuhan Iran. Sebelumnya, Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth menyatakan Amerika Serikat akan terus memberlakukan embargo hingga kesepakatan tercapai dengan Teheran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyebut blokade Angkatan Laut AS sebagai langkah provokatif dan tidak memiliki dasar hukum. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut perang dengan Iran akan segera berakhir. AS menurut Trump punya kekuatan militer yang besar yang akan memaksa Iran tidak memiliki senjata nuklir. Dia menyebut perang berjalan lancar dan sesuai strategi. Dan Amerika Serikat telah melakukan apapun yang diinginkan. I don't want to be a wise guy. I don't want to speak too soon.
but we do very well. You notice that we're doing very well. And I will say the war in Iran is going along swimmingly. We can do whatever we want. And it should be ending pretty soon. It was perfect. I mean, it's perfect. It was the power we have, our military. We have the most powerful military anywhere in the world. I built it 4 years. Saudara anggota komunitas Yahudi di Iran mengenang mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Mereka mengungkapkan kesedihan karena Ayatollah merupakan pemimpin nasional yang dicintai. Satu diskusi Kasapa Indonesia malam hadir sebentar lagi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bakal membuka blokade Hormuz secara permanen demi Tiongkok. Tetap di Kompas TV.